Il-quddiesa tal-funeral tal-Perit Dom Mintoff damet ma' sija u nofs. Ħin ta' emozzjonijiet varji. Emozzjonijiet li l-Perit Mintoff kien mqanqal f'ħajtu, imma anke issa wara mewtu. Attendewlu l-awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta' Malta George Abela u Martu Margaret, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi u Martu Kate u l-Kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat li flimkien ma' Martu Michel kien viċin tat-tfal, l-aħwa u n-neputijiet ta' Mintoff. Fost dawk preżenti fil-Konkatedral ta' San Ġwan uħud li ħadmu miegħu. Oħrajn iltaqgħu miegħu wara l-irtira mill-karriera politika u oħrajn applikaw liġijiet li daħħal l-ewwel darba f'pajjiżna il-Perit Mintoff bħal membri tal-ġudikatura. L-ewwel qari nqara minn Emma Packard, in-neputija tal-Perit Mintoff, it-tifla ta' bintu N, segwit mis-sam responsorjali moqri minn Semi Mejla, kollaboratur mill-qrib u ħabib personali tal-Perit Mintoff għal ħafna snin. It-tieni qari li nqara minn Ċetta Mainwaring, in-neputija tal-Perit bint it-tifla tiegħu Jana, u l-Evanġelju nqara minn ħuħ Patri Dionizju Mintoff. Imbagħad kien hemm it-talb tal-fidili. L-ewwel talba nqrat minn oħtu Mary Grek u wara ħuħ Raymond Mintoff. Iżda l-aktar mument imqanqal kien meta bint il-Perit Jana Bland Mintoff rat it-talba. Nitolbu għal poplu Malti u għawċi kollu biex jaraf japprezza il-ġid kbir li Alla taħ fil-Perit Dom Mintoff u biex jibqa' jos u jgħix bil-kburija u bil-qaqal il-ħelsin li kisiblu. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. Raw it-talb tal-fidili wkoll Dun Gordon Refalo, Rose Buttigieg, kif ukoll Patri Mark Montebello. Fl-aħħar tal-qudies inqrat ittra li ntbagħtet mis-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, il-Kardinal Tarcisio Bertone fisem il-Papa Benedittu Sittax. To His Excellency George Abela, President of the Republic of Malta. His Holiness Pope Benedict XVI has been informed of the death of former Prime Minister Dom Mintoff, and he sends condolences to Your Excellency and to the nation. The Holy Father assures you of his prayers for the eternal rest of the deceased and upon his family members. U b'dan l-aħħar messaġġ l-Arċisqof ta' Malta temm il-quddies tal-funeral statali f'ġieħ il-Perit Mintoff. Wasluh quddiem Alla l-Għoli.